bidasubirwaho umutwe wa M23 wategetswe n'Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye bikomeye ku isi guhagarika intambara, nyuma y'uko na nyakubahwa perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yari yasuye igihugu cya Congo ndetse akababwira ko Uburayi budateze kwivanga muri izo ntambara, ahubwo ko ari bo ubwabo bazihagarikira iyo mirwano. Mu magambo ye, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko nk'Ubufaransa butiteze cyangwa se butiteguye kwivanga mu ntambara, ahubwo ko ubwabo bakwiye kwicara bakareba umuti w'ikibazo, aho gukomeza bajya mu ntambara bitera n'abaturage ihunga igihugu. Ibi rero bikaba byashyizweho umwanzuro ko kuri uyu munsi tariki ya 8 Werurwe ingabo za M23 zihagarika intambara.